African Union yakoze ikintu gihambaye, itora aba elders, abagabo b'inararibonye bafite ubunararibonye. Mbere yuko twinjira muri uyu mutego, reka turebe abawutanze. AU yashizeho panel y'abafacilitators igizwe n'ibikomerezwa muri Afurika bitanu byahoze ari abaperezida b'ibihugu: Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo, Sahle-Work Zewde, Mongwesi Masisi na Catherine Samba Panza. Abangaba rero bakora iki? Ni bandi? Niki bashinzwe? Ntabwo ari impuhwe bagiriye Tshisekedi, ahubwo ni strategic encirclement yo kumugota. Uhuru Kenyatta ahagarariye EAC mu masezerano ya Nairobi process, yandi Tshisekedi yahunze, murayibuka mu bakurikirana geopolitike. Masisi ahagarariye SADC, ni inyungu za SADC kugira ngo zibe zubahirijwe. Abangaba SADC nibo bari bafite Samir Diarasi muri Congo, muri Goma. Obasanjo ni veteran amabanga yose ya Congo, umaze igihe akurikirana ibibazo, azi amakuru ya Karere muri en general. Intego ya AU ni imwe: kubuza Tshisekedi gukomeza azenguruka, gukomeza kino mukino wo guhinduranya abahuza, wo guhinduranya abamediators, forum shopping. Iyi ni ukuvuga ngo byamaze kugaragara ko bazi Tshisekedi ko ari gushaka gutinza amahoro, ntashaka ko inzira y'amahoro ishoboka vuba kugira ngo bizamugeze mu gihe cy'amatora agume ku butegetsi, mu buryo bwo kurinda regime yiwe. Umutego wafashe nyina wo gute rero? Ni ijambo rimwe ryahinduye ibi bintu byose mu masezerano ya Rome abantu benshi batabashije kumva, ni harmonization. Iri jambo rikubiyemo ibintu byinshi, ni uguhuza inzira zitandukanye. Abantu benshi kibabashije kuryumva bagira ngo ni ijambo ryiza kuri Tshisekedi. Kuri Kinshasa ni umutego mutindi, ni umutego uteye ubwoba. Uyu mutego rero uteye uti? Ni uguhuza inzira zose, yari unified architecture. No kuvuga ngo Rome yahuje Washington Accord, Doha Framework, Rwanda na Nairobi process. Bivuze ko Doha Framework Tshisekedi yahungaga yongeye kugaruka ku meza. Tshisekedi yari yarahunze Doha kugira ngo atazaganira, yavuze ko atazigera aganira na M23, ni umutwe w'inyeshamba. Nyamara harmonization bivuze ko ibi byemezo byose bya Washington ni ukurinda ubusugire bw'igihugu, bigomba kujana n'ibyemezo bya Doha. Kemura impamvu z'imizi mu gihugu indani, internal affairs. Umutego rero uri hehe? Kinshasa yemeye gusinya harmonization kuko ishaka ko ifata u Rwanda, ariko yisenya yemeye political legitimacy ya AFC M23, ariko itabizi kubera ko iwabita abateroriste cyangwa aba invaders n'ubundi buryo. Ariko imbere ya AU, AFC M23 ntabwo bakiri inyeshamba, babaye political actor ugomba gutegwa amatwi. Hari amakarita atatu rero yihishe ya M23 muri aya masezerano. Muri Rome M23 ifitemo amakarita atatu y'insinzi ariko atavugwa, arihishe. Karita ya mbere ni the Wazalendo dilemma. Amasezerano ya Rome asaba kwambura intwaro non state armed groups. Ibi bireba Wazalendo na FDLR. Tshisekedi nasenya Wazalendo azatakaza abamurwanirira n'abamutora, kuko abo ngabo nibo afite aho ngaho. Natabasenya azabayisha amasezerano ya AU. Kwica amasezerano ya AU bisobanura kwica amasezerano ya Rome. Kwica ya Rome bisobanura kwica amasezerano ya Washington na ya Doha Framework. Cha kabiri ni buffer zone strategy. Uhuru Kenyatta yagaruye igitekerezo cha buffer zone ahantu hatarimo ingabo. Kuri M23 rero ukusugutsinda ni de facto administration. Wakwibaza utse de facto administration ni iki kandi koriti? Reka duhere kuri de jure. De facto itandukanye na de jure ho buke. De jure ni by law, ni leta yemewe n'amategeko nka Kinshasa. Ifite itegeko nshinga, ifite intebe muri ONU, ifite idarapo ry'igihugu, ariko idafite ubushobozi kuri tere hasi kiya Tshisekedi. De facto, in fact, in process, ni ubutegetsi bw'ukuri cyangwa se buriho ariko butemewe n'amategeko, ariko bukora kandi bukora neza. Hakuri ya M23 bigenda, tibemewe muri ONU, tibafite itegeko nshinga, tibafite amategeko, ariko bafite yabo bagenderaho, nibo bagenzura ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Iyo M23 isabye buffer zone ibiri kugira ngo de facto authority komeze kubaho, muri realite n'abayobozi banyabo kuri teri nibo bashira ibyo barinza abaturage. Iyo tuvuga de facto administration rero turavuga ko Tshisekedi afite ibiro, afite office, ariko M23 ikagira ubutegetsi, ifite power
mu maboko, ifite abaturage, nigenzura ubutaka, igice cy'igihugu baragifite. Uko Tshisekedi rero akomeza gutinza inzira y'amahoro, gukomeza gutinza inzira y'amahoro bifasha M23 FM23 gukomeza gucengera mu baturage. Uko system itinda rero niko isobanuka neza. Rome ishobora gutuma FM23 irekura intwaro, ariko ntabwo izigera irekura imisoro, ntizigera irekura ubuyobozi, ntizigera irekura system. FM23 yubatse shadow government, ni leta yigenga ikorera mu yindi leta, ikorera mu bice bayoboye. Rero hari inkingi zine zigaragaza yuko iyi leta ihari. Ni imisoro, taxation. M23 niyo igenzura imisoro yose ku mpaka ya Bunagana na Kitagoma. M23 niyo isoresha. Ikamyo ivuye Uganda yinjira muri Congo yishuye M23 igahabwa receipt. Iyi resi M23 itanga yubahwa n'abacuruzi bose kuruta iyo leta ya Kinshasa itanga, kuko iyo uyifite nta wundi muntu kwaka amafaranga, nta barriere usanga mu nzira, nta muntu ugenda ubasoresha mu mihanda, nta ruswa. Kugeza ageze i Goma nta muntu uramwaka amafaranga. Niyo mpamvu abatwara amakamyo bazikunda. Kinshasa ibura amamiliyoni y'amadolari buri kwezi asoreshwa na FM23 ni leta. Ayo ngayo bakayashyira mu bikorwa remezo, mihanda n'ibindi. Kabiri ni umutekano, bafite oda, amategeko. Muri zone za M23 nta wazalendo bahari, nta kajagari. M23 ifite police militaire igenzura traffic. Ejo bundi kuba ari Goma bamaze kubona, wenda mwabonye amakuru, abamotari bahawe amakarita y'akazi, ibintu bitaba muri Kongo, abaranga kugira ngo abafite nimero identique yiwe. Uruja n'uruza rw'abantu rero nibo babiyobora. Abashoferi b'amakamyo rero, truckers, bakunda inzira zirimo FM23 kuko nta blockade zibamo, nta roadblocks zibaka amafaranga kakuriyo ko mu mihanda ya FRDC. Ku bantu bazi muri Kongo ibi mvuga murabizi, ku bantu babaye muri Kongo ntabwo ari ubunyine. Kuva imyaka yose FRDC bahorana ama roadblocks, amabariyeri mu nzira. Muri AFC rero iyo mihanda irera, aho asoreye umuntu w'ikamyo aragenda yidegemza, ariko yagera mu bice bya leta bikaba ibindi. Gatatu, ubucamanza, justice. M23 ni ifungura amashuri, ni itanga amasoko ya leta, igenzura boda, igenzura ibintu byose abinjira n'abasohoka. Ni ukuvuga ngo immigration irakora, ibintu byose birakora, systeme administrative yose irakora. Umwanzuro rero M23 ifashe nta handi hantu uja kujana, riba ari itegeko. Aho bari ni leta ikora nk'izindi leta, ibavyita shadow government. Kane ni service za administration zose. M23 ni itanga uruhusha rwo kwinjira mu gihugu cyangwa gusohoka. Biragoye yuko ushobora gutandukanya leta ya nyayo yemewe n'amategeko de jure na de facto kuri M23, kubera ko yemewe n'amategeko muri Kongo irananiwe tikora, ariko de facto government irakora, ni guverinema iri mu yindi guverinema. Nuvuga ngo Kinshasa ifite ibiro office, M23 ifite igihugu mu maboko. Iyo M23 ivuye mu miji ikaja mu misozi, maje nka Uvira ikaja mu musozi ureba ibiri kucunga, ntabwo yatsinzwe. Ni nk'abarinzi barinze wa mugi. Ikadi ya gatatu rero, the US hidden card. Amerika ntiyatsinzwe, ahubwo yahinduye umwambaro. Washington Accord iri indani ya Rome, Amerika iri nyuma ya Obasanjo. Kugira ngo Tshisekedi naramuka tumviye Washington Accord, azumvira abayobozi ba EU cyangwa se abakuru ba Afrika, ico bise African Solution. Poya kane ni ikinyoma cy'amafaranga miliyari 5. Twibaza tese, ariko se Tshisekedi ashaka amahoro? Imibare irabihakana. Turebye muri budget ya DRC ya 2026, Tshisekedi yageneye igisirikare miliyari 5 z'amadolari, 30% y'ingengo y'imari yose iri gufinansa urugamba, the war budget. Ntabwo ari amafaranga y'amahoro, ahangaha ni survival strategy. Abasesenguzi, aba think tanks bemeza ko Tshisekedi afite forever war strategy, cyangwa se intambara idashira, afite diversion, intambara ituma abaturage barangara, bibagirwa ibibazo by'ubukungu bafite mu gihugu, akatunga umwanzi wo hanze, u Rwanda, le Rwanda. Nubwo ngo u Rwanda ni urugome, nirwo kibazo Kongo ifite. Ariko se muri realite ibibazo bya Kongo bishingiye ku Rwanda, niko abesha abaturage mu mitwe, nabo injiri zikamukurikira. Kubera iki? Yabatunga umwanzi wo hanze, ariko ibibazo bafite ntabwo ari u Rwanda. Ikindi ni ku proofing, coup d'etat.
aya ni amafaranga akoreshwa mu kugura aba mercenaire, mu kugura aba generale b'igihugu kugira ngo yirinde amakudeta. Ahemba aba generale, mbese abagura amafaranga menshi yo kugira ngo batawanyike baje mu tuzi tundi two kurwana bahugire mu panga urugamba. Bagasura bakemeza ko abasesenguzi bagasura bakemeza ko nta matora ahari, azabona impamvu yo gusubika amatora. Namara kubona impamvu yo gusubika amatora, azaba yitwaje cya kindi bavuga ngo ni etat de siege, ni ukuvuga ngo igihugu kiri mu bihe bikomeye by'intambara, ntabwo amatora yoba. Niyo mpamvu aya masezerano ya Rome atazigera ashoboka afaulu, ntibizakunda. Yaba ya Washington, yaba ya Doha, yaba aya Nairobi process, yaba Rwanda, ntibikunda. Mbibutse yuko Rome yongeye gukaza ikintu kimwe bise ni mekanisme imwe y'ibihugu bitatu bihuriweho. Angola, umupolisi w'abanyamerika muri Afurika ubu ngubu, uwo mupolisi n'ubundi afite abasirikare biwe boherejwe kuri tere. Ni komisiyo igizwe n'abasirikare 24, 18 ni Abangola, 3 b'u Rwanda, 3 ba Kongo. Na Rome n'ubundi yongeye kwinfosinga, yemeza yuko iyi mekanisme igomba gushirwa mu imbaraga. Abangaba noneho ntibaje kugenzura ibice M23 bigenzura gusa, ahubwo baje naho wazalendo bagenzura imitwe yitwaje intwaro yose iri muri Kongo nayibe monitored. Mu busanzwe yari yashiriweho kugenzura ibice M23 irimo kugira ngo bakomeze batanga amakuru, baha abanyamerika amakuru yuko M23 yitwara. Icyo nzi neza nuko M23 bazatsinda. Kubera iki? Aho bari bahashira organisation, aho wazalendo bari hari akavuyo, hari akajagari. Nawe wagesinga nsubiza, uzagira amanota meza muri iyi mekanisme ninde? Ni leta ya Kinshasa izagira amanota mabi, kandi ibitewe n'abambari bayo FDLR na wazalendo. Iyi mekanisme rero